Potpisali smo profesionalni ugovor sa igračem Lorencom Travaljom. Lorenzo je kod nas nešto malo više od godinu i pol dana. Došao je iz škole nogometa Prvi gol iz Rijeke, te smo jako zadovoljni njegovim razvojom u našem klubu. Prošle godine je bio jako bitna karika u kategoriji pionira koji su bili prvi u prvenstvu. Radi se o jako talentiranom igraču i uvjereni smo da uz kvalitetan rad, njegov voljni momenat i karakter koji ima, uz puno sreće da ga zaobiđu ozljede kao što je to bilo i do sada, da će nastaviti dobrim putem i da će se razvijati uz klub, sa klubom i da ima potencijal da može biti jednog dana igrač prve momčadi. Započeo sam igrati nogomet u Crikvenici. Nakon par godina otišao sam u školu nogometa Prvi gol u Rijeci i prije jednu godinu i pol sam došao u Istru. U Istru sam došao zbog dobre ekipe i super uvjeta, te da napredujem još više u igri i mislim da je baš to dovelo do toga da dobijem i poziv u reprezentaciju. Želio bih zahvaliti ljudima u klubu što su mi dali ovu priliku i nadam se da ću još više napredovati te da ću završiti u prvoj ekipi.